Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Siang. Kopi Indonesia hadir dalam acara amal di Southampton Aegis Bowl, Cricket Stadium Hotel Hilton, Inggris. Acara amal yang digelar baru-baru ini tidak hanya diisi agenda santap siang dan lelang, tetapi juga dimeriahkan fashion show. Kopi Indonesia kali ini tidak hanya disajikan untuk diminum, tetapi juga menjadi bahan kecantikan dalam kopi scrub. Dr. Vania Bechet, pendiri kosmetik merek Osabel French Caribbean Cosmetic. Ia tinggal di UK dan produk itu menggunakan kopi Indonesia dari Bali. Kualitas kopi Indonesia sangat tinggi dan digemari. Kain tenunan hasil produksi desa komunitas Bisu Tuli di Bengkale, Bali, digunakan untuk proyek tahun 2019 ini sebagai gift pack. Coffee is from Indonesia. By working on the project, I came across this beautiful material. So this is silk, and this is handmade by a community of deaf and mute people. And I was thinking it would be a really great idea to blend Bali and Guadeloupe together and to create something unique. So the coffee scrub will contain sugar from Guadeloupe and coffee from Indonesia. Dua perempuan Inggris penyelenggara lunch amal ini sangat menyukai sekali kopi dan kain dari Bali ini. So next year what happens, I don't know. Maybe we'll change it, mix it up again. Another comedian. I think the ladies really enjoyed that, to be honest. I think, yeah. Yes. Yeah, that went down really well. It's about summer in England, and we'd like to raise lots of money for the charities involved. Oh, well, greetings everybody, and I wish you well for your Ramadan. Peace. Amal ini melelang bukan hanya kopi dan kain dari Indonesia saja, tapi juga berbagai barang dari Lancome dan Persatuan Sepak Bola Southampton. Southampton FC menyumbangkan bola dengan tanda tangan semua pemain yang terjual ribuan pound sterling saat dilelang. Peserta Beat Brabant memenangkan lelang liburan ke Barbados. Host Michael Kern, presenter Global Liga Internasional dan pengarang buku menyampaikan, pihak akan terus membantu Indonesia meraih dana amal di Inggris Raya, khususnya untuk kepedulian bagi komunitas difabel di Bali. All the amazing work you're doing over there with education and charity. So keep up the good work. We're doing our bit over here to help and support you as well. And hopefully we'll see you over there very soon. And to all of you, have a very happy Ramadan. Penyanyi legendaris Inggris Bobby Devereaux sangat terkesan dengan aktivitas Desa Bengkale dan memastikan salamnya ke komunitas Desa Bengkale. Bobby menghibur sebagai bintang tamu selebriti dengan kawan selebriti Jason Burrell. And there's a little saying that my beautiful daughter sent to me. When you are born, you come into the world crying, and everyone stands around the room smiling. Go and live your lives, which are making you so rich and happy and healthy. Greetings to the Bengkale, Bali, Deaf and Mute Society. Kim Cook, challenger amal Inggris Raya, mengatakan akan menjelajah Antartika untuk amal dan menantang Indonesia untuk beramal untuk Bali. Indonesia, it's so amazing to meet you all. You're all incredible. I would love to come to Indonesia if I'm invited one day. That would be amazing. No chance. I'm up for any challenge, so I'm good for raising money. So if there's something that you want to do, I'll come and do it for you. Acara dimeriahkan dengan demo dari perawatan kecantikan Dr. Fanny Sheikh, foto booth, dan berbagai kerajinan. Istri pemain kriket dan anak-anaknya menjadi pragawati amal dengan Liza Shaw memimpin dan menyiapkan koreografi catwalk-nya. Acara dilanjutkan dengan lelang dan undian raffle yang akhirnya mendapatkan lebih dari 30.000 pound sterling. Mereka semua menyampaikan ingin mengunjungi Bali untuk berbuat amal. Tim Liputan Bali TV.